Jojo ne moruru mojwan teto. Thainyanya na ndeke mumuthikĩria nkũwatwe nĩ methaneto enteto nkoreterete enteto na njĩra ĩnkwi nĩrĩa kwariĩtwa wambĩta kaũri omathoka Geto FM. Rais William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matongeretie karone kũrũmba kĩama kĩa UDA ikaro kĩrĩa kĩtĩte na mbere nyũmba-inĩ ya mĩcemanio Bomas mũciĩ mũnene wa Nairobi. Mũcemanio ũretete mwatongeria be nkathi ciũrũ kĩama-inĩ kĩu hamwe na ikundi mwanya mwanya bia atongeria be kũrũ kĩama-inĩ kĩu muoroto wa ikaro kĩu kwagĩrithia ũtongeria bwa antũ kũrũ na kinya ubekĩra moyo ya kũromba itebia ũtongeria Nkulu King Gladys Sholei ni mũbunge wa kũrũ kaunti wa Uasin Gishu na ũrani mũkĩama o UDA. Tunataka kuangalia maneno ya free sanitary pads, tunataka kuangalia maneno ya kuhakikisha kwamba state corporations zinafuatilia hiyo 2/3 gender rule, wamama wako wangapi na hivyo. Na pia kuongelea maneno tuko nazo changamoto katika counties zetu zingine, kama county yangu ya Uasin Gishu tuko na shida kwamba kwa sasa county haijafuata sheria ya Kenya, haijafuata katiba kwa sababu haina wale wa mama wanahitajika kuwa katika county assembly at least a minimum of 1/3 ndio waweze kuendesha kazi. Hata kwa sasa tukiongea, koti imesimamisha kazi yote ya Uasin Gishu county kwa sababu ya kukosa wamama kuwa katika hiyo assembly. Geto FM. MCO wandike kĩongoi Antobocho Mutwiri Kaboko wĩtote mwarimu ECDE wandiki kuma wodine kia kiromba gavana Kawira kureka kuthangĩkia Antobo wondi no ntubo kwithira we MCO wondi wate kuwatanira no tongeria bwake arimo baisindi ora kuibarisivire baro asio na baba inge no ndine kwa te arimo barisivite baro ni MCA wa Kĩongoi Antobocho Mutwiri Kaboko ora arimo baisindi kuma wodine kia Kĩongoi Antobocho bationete baro asiangwe na bararerero kuria ngweyo kilukiro bisi sionte na yara yarendekana akiwa MCS barabate kuwatambaru thirikari kaunti Emero arimo bamwe baisambura kathanju kabo akariba wondi ko ibeterete bendingira timu muno skuru ya Luluma na baskuru ya Ura bakitheta nonto arimo baraba tuire kuritana nabo baina miaka kithomba bakwithitie isindi na ibo babaritana irana tibo bakonsinderwe ndenda kuwa Amero bamenye arimo baraba andika wabakiandikwa OTMC nyomora menya baro asia nasis chongwa nasis ba apply ngui no te ba short list bataita interview te byo kwithika ndebira nkwenda igwira ngavana kankwenda omwira no ntukaitite nare kyo tutira thina muno kiri MCO yo Kabako ngwira nene ra tukwenda withiro kirita ingwira cia kucia kweya na intobira wendete kweya no ntu ngorere kureka no kolea endelea kweya no intobia kubia okolea arimo barora andikira andika mwarimu rore ya byo kumathira wa mwandika kenda wona bya kuri anto kimwiro wita kuri ayo nto yerere yo tura sansta otembera anto baraka barejete nara na mauru kana barejete batumirete ngarama cio iyo rabarete wa bare abeta kurumana na mbese iro bare ni ro kumathiro ni anto baro kuandika kankwire u bila tukwenda turiendra kethera ingwe kethera ni arimu kethera daktari bakwandika bandiko na jirere batire nkafana kiripotera Geto FM kuma Kĩongoi Antobocho mbeta Dokas Oledi Antoitha Geto FM. ni wambĩta kaũri omathoka mũthenya nteto citu cia thainyanya na njĩra ĩnkwi tha kenda nĩ nteto ingĩ na njĩra ĩnkwi.